Ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Ni amakuru atandukanye tuba tubazaniye kuri uyu muyoboro. Amakuru rero avugwa muri politike, imibereho n'ibindi bigiye bitandukanye bivugwa hirya no hino, twibanda cyane muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se k'ibiyaga bigari. Hanyuma tukanavuga hirya no hino ku isi, ariko nyine tukibanda cyane muri aka karere. N'ubu rero tugarukanye andi makuru yihuta atugezeho. Turagaruka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano noneho yahinduye icyerekezo. Turi kumva imirwano hitwa Iburora, ndetse rwose hanabaye ibintu bikomeye cyane. Ni inkuru itari nziza cyangwa se ni amakuru mabi aturuka ahangaha Iburora i Masisi. Ni ukuvuga ngo ni Iburora, ni Nzingati, ni Gasovu, aho hose hari kumvikana urusaku rwa za misile cyangwa se intwaro ziremereye cyane. Turakubwira uko byagenze ndetse na resulta cyangwa se matokeyo yayivuyemo. Hanyuma turagaruka ahitwa Imwenga, hari imyigaragambyo ikomeye cyane. Iyi myigaragambyo ijyanye n'iki? Yerekeranye n'ibijyanye n'iki? Hanyuma ubwo nyine ni muri Kivu y'Amajyepfo, birumvikana aho hafi za Minembwe hanamaze iminsi hagabwa ibitero na leta cyangwa se ingabo za leta FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR na Wazalendo. Niho rero haramukiye imyigaragambyo ikomeye, n'ubu ngubu abantu bakaba buzuye inzira. Turareba rero ibiri kuvugwa ahantu witwa za Gakenke, za Mikenke, za Miko. Aho hose turagaruka tubabwire ku ngabo z'u Burundi uko byazigendekeye hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma rero kandi tunagaruka ku makuru mashya agendanye n'imirwano mu nkengero z'umujyi wa Uvira umaze iminsi uvugisha abantu benshi, aho bamwe bavuga bati FARDC irashaka kwirukana M23 hafi yaho, kuko bakeka ko M23 imbaraga iri kugaragaza byaba biri kuganisha kongera kwisubiza umujyi wa Uvira yiyambuye cyangwa se yahaye ingabo za leta mu minsi ishize. Aha rero bareba umuvuduko M23 natwirwaneho bariho, bakavuga bati aha nta kindi bagamije, barerekeza mu mujyi wa Uvira, bigatuma rero hariya naho leta ya Kongo n'ingabo bafatanye cyangwa se n'abandi bamari babo bakora ibishoboka byose kugira ngo hariya bahashyire deployment cyangwa se ingabo zindi n'abasirikare bashya, birumvikana, ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Turagaruka ku makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwo hagati ku ntambara ya Israeli na Irani. Hari imaze gutangazwa, Irani imaze gukora ikintu gikomeye cyane gitunguranye, cyangwa se twavuga ko gitunguye isi yose, mu gihe batangazaga ko hari ibiganiro, bagatangaza Amerika ivuga ko hari n'ibyo bumvikanye byagarura amahoro n'agahenge, ndetse Irani ariko ikaba yari yaje gusa naho ibyemera ibyo biganiro, ariko ikavuga ko yasabye Amerika ikintu gikomeye cyane kandi ko idatinya Amerika. Hari ikintu gikomeye rero Irani ahubwo isi itunguza isi. Reka twinjire muri aya makuru duhereye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe imirwano ikomeje kumvikana mu bice by'ibitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo, za Poezero, za Plaine de Ruzizi, ahantu hitwa za Biriba, za Kiriba, za Ruvungi, ahantu hitwa za Kirungwa, ahantu hitwa hafi n'umujyi wa Uvira, ahantu hitwa za Sange, ahantu hose rero hari kumvikana imirwano, za Karingi. Mu gihe ibyo bice byose maze iminsi byumvikanamo amasasu ndetse bikanumvikanamo imyiteguro ikomeye cyane y'ingabo za leta n'abarundi, ni nako hongeye kumvikana amakuru atunguranye y'ahantu bita Imasisi. Imasisi naho murabizi yuko hashize iminsi, icyumweru kigiye gushira, humvikana amasasu, humvikana imirwano. Ubundi byabaje gutangira bivuga ko ari ibitero shuma bya Wazalendo bashaka gushotora M23, abandi bavuga bati ni bya bitero bigamije kujya gupia cyangwa se kwiba, nta kindi baba bagamije kujya mu myaka y'abaturage ndetse no kubagirira nabi, byose bigakorwa mu masaha y'ijoro. Ibyo rero bikumvikana yuko ibyo bitero ntabwo bukomeye cyane byaba biteye, ariko byaje kugaragara ko ari ibitero byateguwe na leta ya Kongo, ahubwo yo ikavuga ko ari Wazalendo uri kwirwanaho, cyane ko leta ya Kongo ivuga yuko Wazalendo ari abaturage baba birwanirira ngo barwanya na M23. Ibyo rero nibyo byaje kugaragara yuko ari ibitero ahubwo bikomeye cyane biri gutegurwa n'ingabo za leta. Urebye isibaniro ryabereye ikazinga, uburyo FARDC yari yambariye urugamba cyangwa se bari benshi bafatanyije na FDLR na Wazalendo, ubona yuko bitaba bya bitero bishuma gusa. Ni nabyo byatumye M23 nayo ibahindukirana cyane, irabarasa bikomeye cyane, ndetse mwanumvise ibyabaye ku munsi w'ejo. Ubu rero imirwano ahantu yerekeje mwa bantu mwe, n'ahantu bita za Gasovu, Nzingati, aho ngaho rwose Burora
Iburora humvikanye isasu rikomeye cyane, ndetse M23 rwose hakoze akantu gakomeye nyuma y'uko yari imaze kubavana za Kazinga, ndetse bikanavuga ko yabatwikiyeho defense ebyiri ndetse zikanahiramo bamwe mu basirikare bakomakomeye ku ruhande rwa FARDC. ni nako ni nako urugamba rwaje guhindukirira ahangaha Iburora, n'ubundi humvikana amasasu menshi ku mpande zombi hakoreshwa intwaro ziremereye zirasa mu ntera ndende, ndetse mu 23 irabashushubikana ku buryo bavuye mu bice byahirengeye bamanuka mu bibaya nk'uko amakuru aturuka hariya abivuga. Icyakora cyo nubwo nta mibare iratangazwa yabaguye muri iyi mirwano, amakuru agaragaza ko abahaguye benshi ari Wazalendo kandi ko abahapfiriye barenga 5. Ibyo rero ni amakuru tuza gukomeza kugira ngo dutohoze tumenye ibyaho neza, kuko inkuru za Masisi nazo ziri kugenda zumvikana umwanya ku mwanya ziyongera uko bwije nuko bukeye. Turaza kukubwira uko byagenze. Rero ikindi nakubwira nuko tumanutse gatoya muri Kivu y'Amajyepfo ikiri kuhavugwa nta kindi nuko abasirikare b'Abarundi bakomeje kugwa mu mirwano buhoro buhoro. Ntabwo ari kumvikana imirwano igamije guhangana hagati ya M23 n'aba basirikare bafasha leta ya Kongo, ariko hari ibitero bucece biri kugabwa n'ingabo za leta bafatanyije n'Abarundi na FDLR bikagera kuri M23 kandi nayo ikabarasaho ku buryo biri kugenda hagwamo abantu, ariko ikaba ari imirwano idakomeye, ariko nanone hakagenda hatakara abantu buhoro buhoro, mu gihe hari kuvuga inkuru z'uko FARDC n'abambari babo bari kwitegura cyangwa se bari gushinga ibirindirano hatandukanye, ndetse kandi bakanahashyira intwaro ziremereye cyane za muzinga za Musada. Ni nako abari kugerageza kugaba ibitero kuri M23 nayo kandi kagerageza kubarasaho bikomeye cyane, bigatuma rero ahangaho umujinya bajya kuwutura abaturage. Mwarabyumvise byabaye ku munsi w'ejo, barashe Ikarehe bahica abaturage b'abasivile bagera kuri 11. Byari nyuma yuko Iminembwe bahishe baharashe bagabye ibitero bakanahica umusaza w'imyaka 90. Byose rero bikaba biri kuba nyuma yuko M23 bakuye ahantu h'ingenzi runaka, ndetse naho bagambiriye kuyikura nabo bikaba byarabananiye. Hanyuma amakuru yaragaragaza yuko Abarundi bari kugenda bimura ibirindiro hafi na Uvira aho bari babishinze na FARDC mu misozi miremire nyine ho plateau, bakabijyana hasa na hari kibaya bikanga ko M23 aho ngaho yahabasanga. Hanyuma kandi raporo iri kugaragazwa iragaragaza ko Abarundi ahantu hubwo ubungubu bimukiye cyane bari cyane ni Iminembwe, mu bice bya za Minembwe ahantu nka za Gakenke, za Miko, za Mikenke. Baravuga ko honyine aho hantu honyine nkubwiye hari defense zigera muri 25 z'Abarundi gusa bonyine, udashyizemo FDLR, udashyizemo Wazalendo, udashyizemo SADC, udashyizemo FARDC. Hari ibirindiro bigera muri 25 by'Abarundi gusa. Buriya cya gice cy'Amajyepfo cyane cyane hari Murenge Minembwe by'umwihariko, aba bivugwa ko abagira uruhare n'ubundi mu kagabira bitero ku baturage cyane arimo Abarundi nibo benshi kurusha n'abandi, ahubwo hafi yabo kurusha n'abandi benshi. Aha rero kandi tukiri ahangaha Iminembwe hagaragaye drone mu kirere cyaho, hongeye kugaragara drone. Icyakora cy'amakuru aturuka yatugeraho bivuga ko izo drone zagaragaye mu kirere zigenda ariko zitararasa nk'uko bimaze iminsi bigenda. Nta cyabaye kigendanye no kuba barasa ku baturage nk'uko byari bimaze iminsi ibigaragara, ariko abaturage baho bari mu bwoba bwinshi bavuga ko nta kindi kiri kugenza izo drone mu kirere cya Minembwe, nyuma y'uko ibindi bice byegereye umujyi wa Uvira aho ngaho M23 ikirere cyaho yamaze kugifunga ku buryo nta n'umubu watembera cyangwa se isazi iturutse mu ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abambari babo babafasha ku rugamba cyangwa se muri iyi mirwano birumvikana. Rero ibyo ngibyo nibyo biri kugenda bivugwa ko abasirikare b'Abarundi bari kwirunda ahantu henshi cyane mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ahenshi hakaba herekeye aho Iminembwe. Kugeza ubu rero bivuga ko nubwo bimeze bityo, raporo igaragaza ko nanone abasirikare b'Abarundi hafi n'umujyi wa Uvira mu kwezi n'igice gushize mu mirwano yabaga za Kiriba, za Biriba, za Ruvungi, za Kirungwa, hari ahantu hose tumaze iminsi tugenda tuvugwa, za Kabunambo, burya ngo haguye Abarundi bagera muri 600. Abarundi gusa ubwo nibo bavugwaho, kuko impamvu babagarukaho cyane muri iyi mirwano, Abarundi na Wazalendo nibo bagwa muri iyi mirwano benshi baba bari kwibaza bati se impamvu nyamukuru ituma Abarundi bakomeza kwizirika cyane
muri iyi mirwano ni iki kiba kibyihishe inyuma, cyane ko abenshi bavuga ko mu baza hano muri Kongo ahanini bigirwamo uruhare n'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD mu Burundi, ari ryo ryashyize ubukangurambaga cyane mu kugira ngo abasirikare b'Abarundi berekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. None bakomeje kugenda bahasiga umutwe, ari nabyo bituma mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi habaho kugongana, kuko hari bamwe mu ruhande rushyigikiye Perezida Ndayishimiye bavuga ko kohereza ingabo muri Kongo gufasha FARDC kurwanya M23 byumvikana, abandi bati ntabwo twumva impamvu n'imwe, cyane ko nta ngabo z'akarere ziri muri Kongo zijya gufasha, yaba iza Kenya, yaba iz'u Rwanda, yaba iza Uganda, yaba izitandukanye zose ziri mu muryango wa EAC nta ziri muri Kongo. Abantu bakibaza impamvu rero Uburundi bwo bwagiye kwizirika hariya bikayoberana, nubwo kugeza ubu ngubu nyine Perezida Ndayishimiye avuga ko ari mu mpamvu zo kugarura n'umutekano. Ibi byose rero ngaho bikaba biri aho ngaho. Hanyuma rero nta mirwano ikomeye cyane yabereye mu bice bitandukanye uyu munsi, cyakora icyo nyine ahitwa Iburora niho hakomeje kumvikana amasasu yanahereye mu rukerera rw'uyu munsi saa 12 gutyo za mu gitondo, nibwo hatangiye kugenda humvikana amasasu. Rero ni ibintu bitoroshye na gatoya. Ikindi rero nakubwira nuko ahantu hitwa Imwenga habaye inyigaragambyo ikomeye cyane, abaturage baho baramagana ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Chilombo hariya bita Ngufaci. Uyu rero baramwamagana bashingiye ku baramwamagana bavuga ko akomeje guteza umutekano muke mu gihugu, abaturage b'inzira karengane by'umwihariko abo mu bwoko bw'Abatutsi n'abavuga Ikinyarwanda bakaba bakomeje kugenda bahapfira ku bwinshi, bicwa kandi bakanicwa noneho n'ingabo za leta muri rusange, arizo zakabaye zibarindira umutekano. Ibi rero bikaba biteye agahinda nk'uko aba babigaragambya ahangaha Imwenga babigaragaza ku byapa biri banditseho amagambo agaragaza ko barambiwe ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi. Bavuga ko kandi usibye ibyo byo kwica abaturage, hariho no kuba igihugu kigikomeza gusubira inyuma mu bukungu kubera ko cyanamunzwe na ruswa, abayobozi baho ni ruswa gusa. Byose rero bikaba bishingiye ku miyoborere mibi ya Tshisekedi nabo mu kazuke cyangwa se n'abari hafi ye bakomeza gushyira igihugu ahabi, ariko bakagaragaza ko igihangayikishije cyane ari ibigendanye n'ubwicanyi bukomeje gukorerwa abo mu bwoko bw'Abatutsi, abanyamurenge hariya Sud Kivu bakicwa umunsi ku munsi, bakagirirwa nabi, bigakurikira ibyagiye bibera za Goma mu bihe byashizeho, wasangaga abantu baribwa bakaribwa nk'uko umuntu yari inyama runaka. Byose rero bikaba bikorwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Imyigaragambyo rero ikaba iri kuba kugeza ubu sindamenya niba yaba yahagaze, ariko yaramukiye aho ngaho Imwenga nk'uko tubikesha abari mu bice by'Imurenge. Reka tunaye mu burasirazuba bwo hagati. Intambara irakomeje rwose mwa bantu mwe. Iyo intambara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatanyije na Israel ikomeje kuba, mwagiye mwumva ikintu kiri kugarukaho cyane ni ibigendanye n'ibiganiro bigamije kugarura amahoro n'umutekano kugira ngo iyi ntambara ibe yahagarara cyangwa se habeho agahenge mu gihe runaka, ariko birasa naho uko biri guca amarenga ahubwo iri busho gukaza umurego. Mwabyumvise nyuma y'amagambo ya Trump y'ibyo biganiro ko yumvikanye indi nkuru igaragaza ko Amerika igiye kohereza ingabo n'akagabo hariya mu bice byo mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko nyine hafi y'uriya muhora wa Hormuz, hakajya ingabo nyinshi, ubwato bw'intambara bwinshi ndetse n'ibindi birwanisho bikomeye kugira ngo bakomeze guhashya Iran. Rero bigakurikira amagambo Iran nayo yatangaje yihanangiriza Amerika. Reka ariko tujye ku bitunguranye aka kanya. Iran irihanangiriza n'ubundi Amerika ko imaze imyaka 20 yitegura intambara yo ku butaka. Leta ya Iran rero niyo yatangaje ko imaze imyaka 20 irenga yitegura guhangana n'intambara ishobora kuyishorwaho ku butaka. Ni nko kuvuga bati twebwe iyi ntambara mwebwe mwadushojeho mwebwe Amerika na Israel mwari muzi yuko tutayiteguye, nyamara twe tumaze imyaka irenga 20 twitegura ko dushobora kugabwaho intambara cyangwa se gushozwaho intambara n'igihugu runaka, kandi ko duhagaze twemye cyane cyane ku bigendanye n'intambara zo ku butaka, ground invasion. Cyane cyane rero ngo ni ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe umwuka mubi ukomeje kuzamuka mu burasirazuba bwo hagati. Iran rero ikaba iri kwikoma cyane Amerika ubwo kurusha na Israel. Mu magambo akomeye yatangajwe n'abayobozi mu nzego z'umutekano za Iran, bo baragira bati mu gihe kirenze imyaka 20 twari kwitegura uyu munsi. Bashimangira ko bafite ubushobozi n'ubunararibonye
buhagije bwo guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose aho cyaturuka hose hanze, niyo cyaturuka mu ijuru cyangwa se yaturuka bo baravuga bati twebwe rwose dufite ubushobozi buhagije bwo kurwana ibitero by'umwihariko ibitero byo ku butaka. Ndetse n'ubundi abenshi mu basesengura iby'iyi ntambara cyangwa se na politiki yo mu burasirazuba bwo hagati bavuga ko Iran n'ubundi wa mugani ishobora kuba imaze igihe kirekire yariteguye ikurikije igihe imaze ihangana n'uburyo benshi babonaga ko ishobora kuza koramo nka kabiri gusa ikarambika intwaro bakamanika bya bitambaro by'umweru bavuga bati rwose turemeye turakubiswe turatsinzwe. Ntabwo ariko byagenze, yarahanyanyaje kugeza ubu ngubu by'umweru bingahe hafi ukwezi gushize, isasu ari isasu, misile ari misile, drone ari drone kuri drone, ukabona yuko nyine Iran nakomeje kugenda yihagararaho nubwo yatakaje abayobozi bakomeye cyane mu buyobozi bw'igihugu harimo nabo mu nzego z'umutekano. Aya magambo rero ashakurikira andi yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran. We yari yavuze ko igihugu cye gitegereje igitero cy'ingabo za Amerika kandi ko cyizeye neza ko cyazatsinda, ndetse ko byaba ari akaga gakomeye kuri Amerika mu gihe cyose yashoza intambara kuri Iran. Ako kaga rero n'ubu Iran iragatangaza yuko Amerika igomba guhorana ko mu gihe cyose izakomeza kwizirika muri iriya ntambara ko izahakura imbwa yiruka. Hanyuma Iran ivuga yuko imyaka yose ishize yakoreshejwe mu kongera imbaraga za gisirikare no kwiga ku ntambara zabereye mu bihugu bitandukanye nka Iraq, Afghanistan na Syria. Aho hose Iran ivuga yuko yahakuye amasomo y'ingenzi ajyanye n'uburyo bwo guhangana n'ingabo zikomeye nka Amerika. Rero ibi byatumye igihugu cyubaka ingamba zirimo gukomeza ingabo zacyo zirwanira ku butaka no mu mazi, gushyira imbaraga mu ntambara zishingiye ku buryo bwa guerrilla birumvikana, hanyuma kubaka ibikorwa remezo bikomeye byo kwirwanaho cyane cyane hafi y'inyanja cyangwa se umuhora wa Hormuz. Umuhora wa Hormuz nawo ukomeje guteza ibibazo mwabantu mwe, ni ukuvuga ngo Amerika irashakisha uburyo ki yagera kuri umuhora wa Hormuz ikaba yawigarurira, niko twavuga kuko wihariye 20% byambutse bikomoka kuri petroli ku isi yose. Urumva ko ari umuhora ukomeye cyane. Hanyuma rero Iran nayo ikaba yarababereye ibamba ivuga ko kugira ngo barekure uyu umuhora ahubwo umuntu yahagwa cyangwa se bakemera bakamena amaraso ku kiguzi icyo ari cyo cyose, ariko uyu muhora ntibawutakaze. Amerika yabuze uko ibigenza igeze ahisaba ibihugu by'inshuti, iravuga iti mudufashe rwose turebe uko uyu muhora wafungurwa tubinyujije no mu nzira y'ibiganiro, nyamara byose Iran yabiteye utwatsi ivuga yuko ntawe ugomba kuwukora. Ibi rero byatumye hari kubarwa ibikorwa remezo bikomeye byo kwirwanaho cyane cyane nyine hafi y'inyanja cyangwa se umuhora wa Hormuz. Raporo zitandukanye zigaragaza ko Iran yakomeje gukora imyitozo ikomeye cyane ya gisirikare ndetse no kongera ubwirinzi bw'ibikorwa remezo byayo by'ingenzi mu rwego rwo kwitegura intambara ishobora kumara igihe kirekire. Mwabantu mwe rero Iran ikaba iri gukaza ingamba kugendanye no gutunganya intwaro yari itarasoza gukora za misile ndetse n'izindi ziremereye cyane za nucleaire, ku buryo mu minsi iri imbere ababicungira hafi bavuga ko ishobora kuza turitse igisasu runaka Amerika ikaba yahumangana mu birindiro byayo cyane cyane biri mu bihugu bitandukanye. Abenshi baravuga bati abantu bari mu bihugu nka za Arabia Saudite, mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, za Iraq, za Kuwait n'ahandi hatandukanye, ati no kuba uryamira amajana cyangwa se bagomba kurya bari menge kuko isaha n'isaha baraswa bikomeye cyane na Iran. Hanyuma ibi byose biri kuba mu gihe amakuru aturuka hirya no hino agaragaza ko Amerika iri kongera ingabo mu karere, ndetse hakaba hari impungenge ishobora gutekereza kohereza ingabo ku butaka bwa Iran, kandi kiramutse zohereje Amerika uko muyizi byaba ari ibibazo bikomeye cyane kuri Iran. Ni ukuvuga ngo rero ibihugu byo mu karere no kuvuga haranye mu burasirazuba bwo hagati biragaragaza impungenge nyinshi ko intambara ishobora gukwira hose igateza ibibazo bikomeye ku bukungu n'umutekano. Iran nayo ikomeje kwihagararaho ivuga ko itazemera igitugu cyangwa se igitutu icyo ari cyo cyose, ubwo hari ariko ibishaka kuvuga nyine Amerika ngo Amerika yigize umupolisi w'isi, nyamara Iran iravuga ko ibi ngibi bitazashoboka na gatoya, izajye gushakira ahandi mu rwego rwo kwereka abo bahanganye ko yiteguye. Iran ikaba yatanze ubutumwa rwose ivuga iti abanyamerika rwose muhawe ikaze nibwo butumwa Iran yatanze, bati abanyamerika rwose muhawe ikaze, niko babivuze. Aya magambo agaragaza icyizere gikomeye Iran ifite ku ngabo zayo, ivuga ko yizeye neza ingabo n'ubwirinzi bwayo, ariko kandi anerekana uburyo amakimbirane ageze ku rwego rushobora guteza intambara yeruye hagati y'ibihugu bikomeye ku isi, kandi ko burya yabibaye nk'intambara ya gatatu y'isi yose. Niba harajemo Uburusiya nk'uko mubuzi, hakazamo Ubushinwa muri kwemerwa cyane muri iyi minsi nabwo gutunganya intwaro ndetse n'ibindi bikomeye cyane, hakazamo ibihugu nk'Ubwongereza
murabuzi bwigeze no gukoloniza Amerika mu bihe byashize, nubwo kugeza ubu ngubu Amerika ariyo twavuga ko bwiri hejuru cyane. Hakazamo Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu bikomakomeye muri iyi ntambara, hakazamo imitwe nka Hezbollah, iyi mitwe idasanzwe, hakaza ibihugu bishyigikiye Israel, ndetse ibyo byose bakabigahuza ubutasi n'ibiki byose. Urumva ko iyi ntambara ishobora kuzajya ku rundi rwego, aho kandi ikomereye nuko iyi ntambara noneho yabaye intambara y'ubukungu kurusha ibindi byose. Hari ibihugu bishaka gusarura mu nduru, hari ibihugu bishaka kuvoma peteroli ya Iran, hari ibihugu kandi bishaka kuzajya bibona inyungu bitewe n'uko Amerika yaba yamaze kugera ku ntego zayo, ikabona ibikomoka kuri peteroli bya hariya. Byose bikaba rero biri gutuma iyi ntambara izamuka. Mu gihe Iran ikomeje gushimangira ko yiteguye neza, isi yose ikomeje gukurikiranira hafi uko ibintu bizagenda, kuko intambara nk'iyi ishobora kugira ingaruka zikomeye ku karere ndetse no ku bukungu bw'isi muri rusange. Ubwo ngubwo rero turaza kuba tubabwira andi makuru agezweho, kuko amakuru agaragaza ko amakuru turi kubona nk'uko nanabibonye mu binyamakuru bitandukanye nka Al Jazeera, hariho kurebana ayingwe, niko twavuga, ku impande zombi zifite imyiteguro ikomeye cyane, yaba Israel ndetse na Amerika ifasha, bakomeje gusetinga ibyo twahita nk'intwaro. Noneho amakuru agaragaza ko bari gushakisha uburyo bajya bakoresha ikoranabuhanga cyane muri intambara kurusha ibindi byose. Ku ruhande rwa Iran nayo ikomeje gutunganya intwaro zayo yitegura umwanzi, mu kuvuga Amerika na Israel. Reka rero tubashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze gukanda subscribe kuba atarabikora kugira amakuru yacu ajye bageraho neza. Imana ibarinde cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.